istoriji naše dinastije na ovom mjestu žive 3 generacije Karađorđevića, otac, sin i unuk. I svi delimo istu želju, da dvorski kompleks bude otvoren za ljudi i da svako kad dođe ovdje osjeti dobrodošlicu. To je naša obaveza prema predsjedniku, koji su služili ovoj državi i narodu, ali i odgovornost koju danas imamo. Dvorski kompleks na Dedinju nije samo svjedočanstvo jednog vremena, već i mjesto koje čuva uspomne, tradiciju i vrednosti koje želimo da približimo građanima Srbije, ali i gostima iz celog sveta. Bilo je perioda kada je dvorski kompleks bio praktično zabranjen grad. Danas želimo upravo suprotno, da vrata bude otvorena, da ljudi dolaze, obilaze i osjete da je ovo nasljeđe koje pripada svima nama. Važno je da ovakva mjesta žive, da ne budu samo del istorije, već prosto susret